Idol Glenn Batuyo, IFM News. Wala po tuloy-tuloy di damdamag iti IFM News ay topiko dito nga agsapa iti Miyerkules. Amom Idol Glenn permit lamis na. Ito nga panaway. Sobra. Iso nga masapul tinte man panag-jogging, panag-walking. Tabi kas taget mawat-wat iti mat maturong orat. Napakaalan iti stroke ay dati ka duwa taget na mahal Idol Glenn. Oo nga ro. Palengka Idol Allen. Ngem amom Idol Glenn iti reto yung bulan aditi maayuay at tatangaran for a cause manipot ti RMFB iti Ilocos Norte adalati pataray damit siga mahilig ka pataray wen. ang agtaray ti utang agtaray ka dati programa taget One Race, One Love, Fun Run for a cause manipot ti RMFB. Ito kung daway, iti makiinuman dato'y acting company commander iti 101st Maneuver Company iti RMFB 1 babaeng kini police captain na Jumar Mochong Idol Glenn dati nataraki nga dadaulo iti RMFB F1 iti probinsya ti Ilocos Norte. Captain Mochong sir, good morning, live ka ti IFM News. Hello? Okay, wait lang. Ipas natin iti signal. Kani Captain Mochong na tagundaway. Kasi intiman na kaamuan nyo anya dagitay activities na kadato'y run for a cause. Iti na to yung bulan iti Pebrero. Captain Mochong sir, good morning. Okay, Idol Glenn, i-redial mo man. Baka nalos connections kada ito'y narami isan, na ito'y communications na ito'y agundaway. Alawan na po, adami na ito'y programa ito'y RMF Buhay 1, kada ito'y run for ako. Sir, good morning. Ayan. Hello, sir. Good morning. Hello, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning. Yes, sir. Live ka iti IFM News. Kaduak ni Idol Glenn Batoy. Sir, ada sa dati yung programa to yung Taran for Akos. Ana, dati linaon. Dati yung programa to, sir. Babanti panagpataray. Kailan tayo? Iti probinsya ti Ilocos Norte, sir. Please. Well, sir, dati in Run 101, One Race, One Love, One Run for ako, sir, version 1. Bali, dito in recommendada iti advisory group with me. Idadol yan ni Reverend Renanti GBB. Sir. So, open for all, sir. Kada iti mic na tumaray, ada iti registration. Ken pakangayan iti panag-registro, Captain, sir. Well, sir, bali dagiti ruta tayo, sir, kaya dati 3 kilometers run, 5 kilometers run, 10.1 kilometers run, and 10.1 mile. And dagiti mabalin nga pag lag-inan tayo dagiti, sir, ket dayjay mabalin dayjay ti Google Sheet, kin dagi ay umay may i-hand door to door nga let's kin dayjay So, maangal to, sir, ito no February 28. So, anong starting point, sir? Ito yung pataray tayo, sir. Natikot maangay ito no February 22, sir, at 4:30 a.m. Mag-rugit tayo jay SM, sir, jay ti gun start. Dapayan. SM Dapayan, sir. And then, tiruta, sir, pakiulit, agpuli gusto yung manipod jay SM Dapayan, nga agturong iti si 3 kilometers tayo, sir, ag-ikot ijay Wilcon Depot, back and forth, and 5 kilometers, sir, from Northwestern roundabout, back and forth. Si 10.1 kilometers from SM to Balatong Integrated School, back and forth, and 10.1 miles from SM Lawag to Barangay Balakad, Lawag City, back and forth, sir. Alawan, sir, napitas na una ito yung Ruta Idol Glenn, nakalawlawat kalsada ito yung Ilocos Norte. So nga, dito yung Ranpur Akos, sir, siyempre, Ranpur Akos ko na tayo, adamit iti paka isang ratan, dito yung proceeds iti fun run tayo, sir. Okay, sir, dagito yung ti proceeds na, sir, kas na pagnunumuan dagiti advisory group members me, mapanitin retail tuli eggs nga para kadagiti
poorest of the poor ken dayjay adamot ten nakakuang para kaday bedridden within 2 years nga dayjay may isang konduktor apo ken dayjay may isang special child ken other sir ken para kadagiti outreach program mi iti company sir. Apo Nga nyaman nga ikati advisory group. Nagsaten na sir kasi amumi nga iti grupo yo ket kangkanay nga tumultulong nga dagitay in need dagitay kurkurang iti gasat na ti panagbiag iso nga dakkel a blessings na toy apo kadagiti kakailan tayo gabot ti biang ti kapulisan iti Ilocos Norte ket nakasaka na kanata tumultulong sir kadagitay agkasapulan sir. Well sir, thank you sir. Sapay ko matara suportaran tayo dito nga programa sir ta makatulong tayo ti community tayo then handang agdanag ako dagiti sumali dagiti ti mga gamday jay kwarta dagiti advisory group ni they are pastors, professionals and other honorable persons sir. So adamat dagiti NGO sir nga sumusuportar kadagiti activities tayo sir kadagiti programa especially kadagiti Run for a Cause. When adamot kit di sir dagiti na alaming sumang suporta Vertex, SM, other sir the HP Clicks, other sir is non-government and other it's professional dentist and other sir is the yung mga nagpapa boarding house yung nakuha naming mga supporters. So adumatan sir dagiti nagrehistro kadating payayam tayo sir pataray. Well, sir, damutan at of the moment medyo damutan kami magpahinga na consolidate pero adanti nag-register teras. Adon sir. Okay, thank you very much sir and congratulations kadato in advance kadato activities yo kadato Run for a Cause kala tulong nato kadato nadakamat nan nga masabol iti tulong. Sir, kumusta man ta iti Ilocos Norte amumi nga da kayo ket atong tulong ti grupo yo kung mang tagi 20 kental na iti probinsya ti Ilocos Norte. Ma'am Glenn no dagiti activities ket especially iti summer season, fiesta, adalata ti Royal Mobile Force sa company atong tulong sir, please. Well, sir, kada dito nga panahon sir, kat nakalanamot pa lang ti aglawlaw tayo. And ti one of first maneuver company, tuloy lang ta kadagiti mobile patrolling, kadagiti areas tayo ti places of convergence, kaya amin nga critical infrastructure, sir. Alawan, Police Captain Mochong sir, thank you very much kaya ito informasyon. Alas sir, dapat kayo itong ipadang informasyon kaya kakailan iti Ilocos Norte. Just go ahead, please. Well, sir, naimbag nga bigat tayo amin nga kailan tayo Ilocos Norte. Kinagiti amin nga kabang-ibang apo. No, adati activity ti advisory group ni nga one race, one love, one run for a cause. Into no February 22, 2026, kaya sabay ko nga suportahan tayo dito nga programa kin ag-register tayo apo tapno para ti salon at kin makatulong tayo kay dagiti community apo magyaman naimbag nga bigat. Alright, thank you very much. Thank you very much sa Police Captain na Joma Ramochong, ti Acting Company Commander, iti 101st Maneuver Company, ti Regional Mobile Force Battalion 1, iti probinsya ti Ilocos Norte. Oras-oras, alas 5:43, agsubligam to, kalpasan dito, apang malagip.